umugore bamusanga ku muhanda yishwe mu buryo aba yakaswemo ijosi. Ngo bigenda bite? Mu buzima busanzwe abasanga akora akazi k'ubusekirite, noneho arabyuka akitegura akambara imyenda y'akazi akerekeza ku kazi, ariko mu kujyayo ntabwo bikunda ko agerayo kuko hari ikintu kimubaho. Rero bifata iminsi nk'itatu ine aho ngaho kugira ngo bamenye ko uyu mugore ashobora kuba hari ikibazo cyamubayeho kuko baba batakimubona. Iki gihe rero hari umugabo batuma akava ku kazi akagenda kumushakisha, ariko mu kumushakisha ataragera kure aza gusanga hari umuntu urambariye ku muhanda, noneho akagerageza kumwegera. Uko amwegera akaza kubona ko ari intumbi, kumva aba ari intumbi igize gute, idafite umutwe. Ni ukuvuga ngo umuntu umwica asiga amukuyeho umutwe ndetse n'umutwe barawubura. Kiza kubaho rero uko uyu mugabo agera gute, ajya kuripotinga kuri polisi. Agera kuri polisi akababwira inkuru ukuntu byagenze. Polisi nayo ikintu ihita ikora itivuga ngo ikintu cya mbere cyo gukora ni ukujya kubwira umugabo w'uyu mugore wapfuye ibyamubayeho cyangwa se inkuru. Rero mu kugera mu rugo basanga uyu mugabo ntawe uhari ndetse yaratwaye n'umwana. Ikintu gihita kibaho ni iki? Polisi ihita ikeka ko uyu mugabo ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare. Mbwira muri comment nawe niko ubyumva, uyu mugabo ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare? Ikindi buka gukora follow, uzagirira inkuru zanjye z'ubutaha. God bless.